bwawe bukethirwa bukaria atia ni mantu jari kuja mwanya jaria akethirwa akigita na nikyo gitumi turi na mwaria wa thirikari wa kaunti iji gakugwata ogeni. Thank you Maureen. Asante sana. Mutegeri wa Wero TV, mukari wonde wa Meru na Meru bonde mugeni ibwega onto bwa kugwatanira na batwi na rwarukire rietwa kiura tutirigana mbeta wa Thirikari Mutuma-Mwaaria Sunday. Thirikari Mutuma-Mwaaria Sunday ni wakili na narwa mbejete ndina nkobia ya mwario munene kigichungwa etawa government spokesman, director wa Governors Press na Communication dere Meru County. Kwa narwa atu yaja Maureen kumba gutariria mu Meru amenye mibango ya governor wetu ura turathurire amenye inatumite inaturi na inatwitite tukenderea kwaraniria onto ndene thirikari ya excellency Bishop Kawira Mwangaza governor na kwenda mu Meru ethirwa informed na kwenda mu Meru ethirwa akimenya makarika jonde jarajo karika ndene Meru County nekyo gitumi governor araugire ibwega anenkere muntu mwedi anenkere ndaka entamburuku itamburuki monka kanywa yombe gutara area na te kwaria kobo ora turari na barabeta wa political propagandist ndiaria wonde na background ya sheria ngitara area mu Meru manto jonde ge sheria ke information ira batera ku thirwa kimenya ikenda mu Meru aigwa a part and parcel ya thirikari ya excellency Bishop Kawira Mwangaza. So thank you very much ngwetikia tukenderea kwarana iria nkoroki na inkuigwa mononge kenande yaja. Asante sana Maureen. Kiuria kia mbere kiria ntu muno bakwenda kumenya ntuku igoro Rais Muthure William Samoei Ruto na rethirwe ari na kiatho kia guchokia nkatho antere chamawa na gintu kia mwanya kira kirethiritwe gikionekana ni ati Governor Kawira Mwangaza atethirwe agikinya kiri kiatho giki ni mbio yongwa irethiritwe gikarika Thirikari gathethiritwe agitwa muchemano kiri kiatho kiria kana ni ati ikaunti ewe kiatho kirethiritwe gikinya kou mu Meru na regirite ethirwa agikinya kiatho neki wije nyuma yawe kwithirwa akithurwa ari murwiri kiumbe anethirwa agitonya ndene ya Kenya kwanza ku ni kumaanisha at least na arabatere kwithirwa ari ku mu Meru na ategeri bonde baraba ututega narwa excellency Bishop Kawira Mwangaza Utongeria wa Meru yonde na rira kwina function yenene taire irare ogoro excellency na arabwiri kwithirwa yaria na mbere ya mancho ke mu Meru nyuma kidogo mwire ntukwe Jumatano governor wetu na invite are Karen kukurukira president urothuri William Samoei Ruto na governor wetu netire aetwa netika na etabaraniria ontware kwari na lobbying ya Utongeria baraba Kenya kwanza na kinya baraba tega mitandao kana baraba tega news kana baraba omba kwethuri bathingata ira governor wetu ibonere kinya Ruto agita antu baria ombita kureta after kithurano na gwetere excellency Bishop Kawira Mwangaza na amu introduce bwega na agika naira ntukwira governor nombere kuromba president elect Ruto ariunge Meru na Ruto auga nachwirwa kanisa ira akeja guchokia nkatho mbere ya mambira mu Meru muchemano jwa goro jurabwiri kwithura jwe muchemano jwa kanisa jwa Ruto guchokia nkatho na Ruto igoro arejite guchokeria Meru nkatho onto kathikira araugire Meru County irari namba 4 ke county irache muringirite kura ko Ruto na kuigwa na wendo bobo nene na Meru County thina ira umire igoro imichemanio iraere hijacked mbuga baraba supporta Ruto kukurukira kiama kiawe kia UDA bathugani ora barabangana ya michemanio ya UDA ya gisiasa no ubabwiri kubangania muchemanio jura jutabanganirwa ki official rajo batere na kinyoga tega ki protocols ira kirathithirwe jutirari state function onto kinyoga tega urora MC kana urora coordinator muntu tirari wa UDA tirariria goro ndiugo wonto indironere MP wa North Imenti ari araim aragwetero dietwa indi atiraria
ikorari na ntiraona county commissioner ndigwa na arari ondi ni ntiramuona county commissioner no monka ethirwe iwo go coordinate muchemano jura jui official government function ko in simple Cambodia woni muchemano jura ari muchemano jua UDA jua president elect Ruto ejete guchokeria antu bawe nkatho nkurukia excellency Bishop Kawira Mwangaza wena aratarite kinyawe kanisa na aratarite kanisa ya GGV ende akiama baraba UDA basukuma mono Ruto eta maua na Ruto onto na wena araitanirite na nguge na bona ate kwenda kuthuria antu bawe akarajeka kwendera bara kuchwa thai ninkuthogani kyo gitumi aretere na aria kira mbumba kwira Mumeru na mbumba kuinyeria muno Mumeru akagea ugwa teka a excellency Bishop Kawira Mwangaza bathurene na Ruto kwanza ni achore sana ugatega kinyambi cha irachi ke mitandao cha Jumatano gavana wetu ibari na ngwataniro enjaga muno na kinya Ruto igoro tiraigwa ge complain kana ko ora igwa Ruto agiteta kinya atamugweta na nkuruki ambira Mumeru baraba yomba kuthugania a excellency Bishop Kawira Mwangaza atina ngwataniro na Ruto a excellency na araero special invite ya kwithirwa rujo akethirwa Kasarani na akiathukira kithirwa after kwithirwa Kasarani kowe kethirwa beno uthu na Ruto atingi ona invite ira a excellency karonere akiama ba UDA ba gutonyera muchemano jura na te coincidence baraba inge bararirie goro imitheka bararomba irangugi o mwaria wonde uroraririe batira chokirie kinya katho mono ki Mumeru rararingire Ruto baraba inge bararaia bakauga na twina mutongeria wetu aja wa UDA Ruto kamurirwa ko in short muchemano jurea ki urotega siasa na ritho ria ndene tiro ndo ria surface muchemano jurari jwa guchwira mheshimiwa wetu jwa kuchwira mheshimiwa wetu ngugi na a excellency Bishop Kawira Mwangaza atina thina na captain kuona ngugi kwanza a excellency na gukena muno tukethirwa twina waziri wa kumba kweja kutwitiria into naria ko a excellency kara ugire atitonyera antu ba UDA beke nyomba yao in order na ikenda na ndirida na thirikari gatonya ma yakinya Ruto atirejete goro raisi kinya ukathikira statement chiawe araugire mantu jara akathithia after anywa muma igoro arejete presidential candidate oro thuri president elect kisheria elect utirekirwa nkobia ira bado ko kinya function ira it is not an official state function ira irari an personal function organized by people individually ko indenda Mumeru amenya kisheria muchemano jura a excellency utiwarenge tonyera muchemano jo UDA ende te kumaanisha atina ngwataniro na president nkuruki governor wetu uranku mwira ndiugai mwari umuthongi tugitigana na jau mono tuga yaliopita sindwele tugange ya andiriria ka point kau nkithiriria buruonto kwongitera morini turiuga excellency mwari umuthongi na mwari umuthongi atitherwa na kimbele mbere kinyagwa morini mwari umuthongi ukigamba uwa utita ugichikaia ugeta ugichigeragera kila mahali utiona value ko onto bwa respect yo bichire governor na kwewe shimura ko batere no monka governor aringe kira one uraba umukinyira ende Mumeru nethero na hakikisho governor wetu na ngwataniro na president uraweyo na Mumeru agaitirwa ngugi urako batere. Asante sana gatwethiro tukiaririria gitigiki kia mwaria wa thirikari spokesperson gitigiki kieza iziriria atia tugitegera devolution ekweza ni gintu tuthara tukiona ndene ya thirikari nene national government no kwithara kuri na kitita giki na te gukinyiririte mwanka thaiji governor Kawira Mwangaza ona ikobati kwithira kuri na gitigiki na wethiro kinenkerwa kyo gitigiki igitwiro ni urambuga barava bareo bichine u batira ombekaia gwita ngugi ta wakili ila risandora omita ngugi ki principles cha utongeria kana ura mutongeria bwiru kwithirwa agita ngugi kintu kia mbere no monka mwananchi ethirwa agikinyairwa na information na kiu kintu kia mbere turonere ki thirikari ire kurukite ya kwithirwa mwananchi atikumba kwithirwa akira wa imbio kwendelea thirikari na baraba thikire a excellency Bishop Kawira Mwangaza Meru Stadium akieja na speech ya wembere ontungugie mwe ya director of communication ya kuthithia speech na kwithirwa communication ya governor sawa na ugire utegi ntugigakarika Meru county Mumeru atikumenya na ugakethirwa accountable akethirwa transparent na kwithirwa kwina integrity
Mumeru akimenya kira mwana kira gikwandara gi county gutithirwa kwina wamba gutithirwa na mantu jakithitha wa kichini kwa hiyo governor augire arenda mtu wina background ya sheria mbere ama mtu kumenya gisheria ora mantu jabwiri kuuga akimenya right cha mwananchi na right iria mwananchi ebwiri kwithirwa agisupporta wanacho kuma Thirikari. Number 2 auga Mumeru no monka kare akirawa no monka onto governor wetu te governor gwichitha na mbuga ateka kiume kimwe kiragia kuruka governor wetu na kuthiurunka muno na tanarua ndaona program ya governor ndona na kwenda gwita u market ithano ko governor na kwenda Mumeru ethirwa akimenya amantu jajo onto governor wetu governor mashinani na arombere kura on platform ya kuga we aketherwa na ari anturene ko governor ategera ona no monka Mumeru ikenda Mumeru ethirwa embere menya muntu chioki utiumba kumwangaratania no utiumba kumwairia ko for information na ikenda Mumeru ethirwa embere na ethirwa akigwata amantu jonte governor uga akethirwa ena mwario we ura we official te baba bakwaraia na street ine kana barabara ene baba bakweneza propaganda governor na kwenda ena mtu kweja na the correct information the direct information kuringana na sheria na ikyo gitumionere kae kajana kaka mekinya no form of employment guchwira na baba ngugi ikenda kinyana bange bakora menya irari atitura yo bichine ura nkabanga niyo bichieje no yo kinyana bange bakomba kweja kwenda kwa official government spokesperson wa Meru County. Governor Kawira is people elected and serving the people who elected her. Ni tushikirima Mutuma kuma rutere rwa Facebook eta nambere na kwethro kiaraniria na bautwe biure byaku na kinya comments chaku nkethro ankithoma oria tugwita nambere Hilary governor agutonya wathanini orio nethirwe agieta drivers goitonire mitaratara irethiritwe akigerageria mbuga kwithirwa akitheria county kenda omba kumenya uria akethirwa akirita ngugi na mitaratara mwanya nkuruki kinya nethirwe akiriunga ndene ya sibitari nene na kinya ethirwa baria bethiritwe bakarite baingiri sibitari nuntu mbuga bwa kwithirwa batirite mbeca cia sibitari nethirwa akibarekera na bamwe bana mantu jaja jonde ma kethiritwe agichibangania uria atonya mbuga nkethirwa nkigeria kutheria mantu kumania na thirikari nkuru ire irari kiuria gikithongi Maureen governor wetu wa excellency Bishop Kawira Mwangaza arombere kura ena mubango na ena plan ire na yo ya Meru County nikyo gitumio kuona governor kinyeta athiria kiumia kuma akujukio bichi bwa kunyo muma akithithia mantu jaja immediately governor ke mtu twire na ajande mayo tigi ntugi kiaga ki mwananchi ena mtu twire na ajande na aja mwananchi wa kawaida na ikyo gitumi governor ukuona agita tasibitari ndene ageta monka wodi ndene ti kawaida na ntekudugania Thirikari ira chiari kukwe governor unge wa take time kuthiurunka na usibitari akiaraia na mwananchi na akijuka ya maoni kuma ke mwananchi governor wetu kena agenda na kena plan ya Mumeru mantu jajo ndo kuona governor akithithia teka governor okirite na arua astukira thithia governor ena plan no gateka kinya ki plan we ura gwita gita ngugi mbere ma arita akonekania no aete ngugi ya kurungamira gintu fulani for example tari wa hospitali na ugire hoju wendetete chief officer hoju wo karungamira mbecha cha mantu jonte ja connect mbecha ko governor na kwenda mbere ama Mumeru amenya yanto be kwa thurite Mumeru amenya muntu kwa thuri kurungamira kintu fulani ateta kura mu governor no ete obichine muntu ro thuri ageta kumuria kiuria baraba tegete kana baraba dingataira governor ibonete governor akithiurunka mathokone na governor ageta thokone ichi neta akauga ndi na ujo na ujo iworungamirite magari ja kuoja ruko ko uruko rura rwarega kuojwa ukauga governor ugete jukojwa twa uju nkumwonia na nkumwira rukorure iruojwa mara moja ikienda nayo governor akijukia the next action ya mtu uregeta gwita ngugi atikero gakubuta antu ngugi atiberete ngugi yao ko governor areta kederita nange twetete nare rutere rwa buri kwenja wa borehole governor etera na chief officer wa water etauga uju iworungamirite ngare icha kwenja borehole niki kwina kukwira project ye maratasi na inde toja ground national government kuthithia ko governor ka kwenda information ikinyira antobongwa na barabe responsible but take up action onto Thirikari
ti individual maya baraba ingi barenda ku paint governor je kai mtu kwenda guita ngugewe nka governor wetu kaete anto responsibility tauni ampete responsibility ya kwaria ko ni ukeja kundetera information ire karega kukinyira governor umenye uni kugwa uni ndarega kweja kuga imbio governor kuthithia kana nara governor ari yoni ngwite te governor ko governor ga kwenda Mumero I informed ethro na kumenya no wina na uni ngwite kia Mumero akimenya kila kitu na twina wero ati Meru yetu ikethirwo ikuraja muno na gitonya wathani nenethiritwe nethirite marandu ndo amwona kinya kandarasi bamwe badutika ugani bari aibangite atia akirikuria marandu jaja akethirinya akajaria we tuge mutaratara jwawe aibangite atia gutigira akiambiriria mbuga mirandi yawe kutina marandu ja kumuthingata governor ena mpango na iyo mbugire mpango jwa manto rimwe na ingotaka mitandao nkona antu bakiruma governor bakona je ka excellency Bishop Kawira Mwangaza ate mtome na ambira Mumero kedra kwe Mutongeria Meru yona mtu very smart ambuge oni onto ingotinda nawe mami ora are ndigari on daily basis. She's a very smart woman ko chinda kura arume bara chinde na inchamba ute mtu othithio u ate umei governor ena mpangilio na mbere ama ke kuhakikishira Meru kuona ni ambecha governor na kwenda ambecha chitumirika ke gutethia Meru governor na athithirira yetawa restructuring ya thirikari yewe thai governor mbuga in the next 1 or 2 weeks akethirwa akinema mawaziri bawe governor akanema mawaziri 10 na kirara athithiria geke nene thirikari ire kurukite na ire na ma chief officer 19 governor na araugira warenda ku reduce bawa betherwe 10 ikienda every sub county ithirwa na waziri umwe na chief officer arafu umwe ura extra governor agatega na arena obatuka na ura kuona agatetheria ithirwa every sub county ina waziri na ina chief officer iwe kuthithia ireta wa regional balance gitumi governor reduce the chief officers ka kwenda njara ira chigutonganga mbecha kana chiku approve mbecha onto baraba ije functions kana ora thirikari itanguge chief officer iwe chief accounting officer iwe wosaina mankuja mbecha ka kwenda njara ira chiku approve mbecha chinyia mbere oroko nyia onto baraba inge bako deal na mbecha no woko nyia wamba na ni okwethirwa na onto bakai baraba responsible ko kinya kuthingatira ukethirwa ukomenya iya onto fulani ukuthingatira nkurukia nene bari bakorewa michare mingi ko governor ko reduce ka kwenda wage bill maya wage bill ya county buri kwethirwa 35% ndo gatega dai tu mbuga 60% ko tu 60% kinya kore akandarasi kwita mbecha kimaendeleo mbecha ira chite kuoneka ambete itegekioria kiu gya kukia na kandarasi ko governor mbere amaka kwenda ku reduce wage bill ira a reduce wage bill ira na ngarama ira chutumirwa ni anene akethirwa na ndena kagina gaka nene gakuthithia maendeleo na ndikio kagina kaka kageta gikurea kandarasi geta gikuthithira mwananchi wa kawaida ngugi geta gigukiria kana Kameru geta gikuokolea ko ankwira Mumero akiririe baraba itangu gina biashara na county government bakiririe we right now in a position ya ku make that statement on to ntira ya authority on to no monka governor akurukira mauku a confirm no we na irando a confirm kenya thirikari na mbecha Iowa advice na waziri wa finance na Iowa authority na chief officer we governor aka make statement yo indikira governor kumenya na kyo na endekia nkoronewe ikwithirwa Meru mbecha cha Meru chite kwenyangwa na mtu wonde wira we na obatu bwa mbecha Meru na kutetheka mama governor is doing nice so far ungine ne Kari Titus mzalendo Kiariuga. I've listened to Sunday speak. I listened to Solomon Muthomi speak on a separate interview yesterday, and if the governor is surrounded by this bright, energetic and young people like this, Meru County is going far. Kudos Hillary. Governor Mama is fine. Ukwithro kigweta ati nyuma ya byumya byiri kana kimwe governor akethura a minister bawe na kairine twithirite tukiona itaka kwithirite kuri na advertisement area ya itebibi bya o minister kuringana na mathuganio ja Mumero mbugani uria mtwethairo akimenya Mutongeria kana governor agitonya ari na a minister bawe mbugani kigitumi athithite mutaratara jojo kuthura ntuba mbere ya advertisement area idide to gukurukira board ire itawa public service board public service board yo ithairwa na authority ya ku advertise itibiria na governor open
waga propose bari to jara akwendekia beikwe aria baveto bakuruka interview betagi na county assembly badithirwo chunkoni county assembly approve by mawaziri gitumi thithitwo ri kwa mtu wonde opportunity ukauga onto governor mbuga akethirwa na bawe bara go prefer ko ingiri na governor no suggest mtu eta karegerwa kana mantu jakaregana kuni ankuromba Meru bonde ugokethera no kuigwa no kubwira eta uthithie eta u submit maratasi jaku utomba kumenya kinyani kegete kya communication teka hiyo ndari number 1 atwathithiri interview tugitawa monka Meru ikona who is the best kuni ankuromba Meru bonde especially antu babethi iteni nafasi ile abuita bugerie governor wetu advantage ile governor wetu enayo na inkwira mu Meru governor wetu as opposed ki atongeria babonde barachindana nabo governor wetu atina baggage ndoga baggage ni antu barabetherwa ituraiga wa deep state kana antu baraba sukuma mutongeria kwa antu basukuma mutongeria bamwete mbecha nyingi cha campaign bamusukumite na ndibo beja gusumbura thaiki appointment advantage ile a excellence Bishop Kawira Mwangaza enayo atina aitonga kana antu baraba nene bena mbecha bo musumbura we arombere kure wenka na mukuru we na agiokoreaga kosa tauni kwiro tweta michemani ukero tederia guokorea ku gavana iwana inchi bamwete kura na wendo bwawe ko we atina aje gukaritonga kana antu baraba edairwa na aja nyuma baraba endekia kuia gavana we ejite kunenkanira nafasi kia antu bara bakamutederia kuitira mwananchi ngugi ndampongera gantu kakange kwiboba kuga ngavana ena advisors kana ena nene bamusukumite kana bakumwira tegoro indiraiga wabamwe bakiuga angai waziri fulani umwirite ageta muchemanio gavana kakaririte gitikiki bwega na ategushiagite na mtu decisions chonde chia governor decisions chiawe kira kuthithia kaku consult munini wawe na advisors bawe taoni akamburia mantu wa communication ka advice in the final decision ni governor wetu ewi advantage nene onto tutona utongeria tabuko iro iga woka igwanga thirikari na antu batatu baraba ko make decision kinyare mwe governor ati ko make decision a excellence Bishop Kawira Mwangaza in charge ya thirikari yawe na decisions ira chonde chikami kwenda ene thirikari ni governor ukaririte onto we arombere kura ena favor ya murungu baba mbuga kiu kyo gitumi kiri mutandao jwa Facebook aithiritwe agikira post and I quote some definition of independent adjective not influenced or controlled by others in matters of opinion, conduct, etc., thinking or acting for oneself, an independent thinker, not subject another authority, na ikethirwe gita na mbere mwanka kinyirira rise and rise our story. Precisely. Excellent. Aptly put. Ntakwenda ginya kuonga. Gavana gakuga utoko muskuma. Gavana mbuga consultation era nene akothithia. Kambira akina aturaia maruru kire akaromba guidance na wisdom ya murungu baba. Ko mumero akeja kwa irwa kwina wichant kana kwina na independence ya governor antijene ki antopa ko doubt na ngo choke kidogo mbuga ki press conference kwa mbere mori no nere nkira MCAs governor akuba authority ingavana wekungi Kenya wete MCAs authority na goodwill ya kubera babwe dure ni speaker urabo kwendekia bundetere ikenda kwethirwa na failure on your part butaka uge yoni ndabu kinyereria muntu kana kwethirwa na wamba butaka uge yoni mbugete wamba bwitho governor wetu ankwenda kuhakikishira Meru a very independent na kwethirwa independent tikumaanisha atitaniria nguge na atongeria bangi governor agaitaniria bonde atongere kinya reason inge governor ukuona agikinya break na mantu ja siasa kati kwenda kubagua mbuga tegoro barabara atega muchemanyo kwa atongeria baregeria ya guchokeria bangi barabe azimio barambuga barachinderwe governor imami na mami wetu bonde kinya baraba chinde to beru terero azimio kinya baraba chindero be UDA kinya baraba ke thirikari na baraba te thirikari bunga ke we Meru ugwa no mami wetu Honorable Bishop Kawira Mwangaza na iko gitumio kwa na Kawira atikwenda gwita michemani wa siasa muno arienda at least tutigia nguva ere siasa to relax siasa abuitira nguge na atiko bagua na governor weja wa muprovera ugwe no ronekere mbuga no ramuruma governor na kurekera antu muno anataka ku accommodate kila mtu atikwenda ndoa kwa baba kwenda kurwa na governor itu tafadhalini tuete mami wetu nafasi atuitira nguge I can see development in our Meru County under Mama Governor atutegerere
ojo ni stano wa imea nwethiritwa kiaranire gukurukira mutandao wetu wa Facebook atwaririe rwangi rwa ugima ni rwangi rwithiritwo ruri na kironda giki nene gikwora and all that kuma kiri thirikari nkuru na kinya thirikari wingi ithiritwo ikuruka mama ni mantu jari kwa kethirwa kibangania kenda kinya gutigira uria mandagitari na bisabo gima barethairo bakigita mbuga strikes thaizi batikugita maandamano jau na mbuga ari gutonya gintu kia mbere kiria gitire kenda gutigira rwangi ruru rutekwo zoze aura rurethirito ruikarika governor na kwenda kwirwa muno me kinya we Mutongeria mbere uthithia gintu no thikaira na one of the ways adithite systems na ankwenda kwira ta baraba gwita nguge cibitari tadai to gukinyoro information kwirwa au records office botakinya obichina monkadai na anto babange taraini au beterete bubadithiria records information yonga kinyiria excellency governor mwira baraba records office kwirwa botakinya obichina nako did impromptu visits na nakwenda information na itukwira mu Meru wonde araugeta wigwe thirikari ya excellence tegwita ngugi kinyore mogo kinyira governor oni ntumira mbeki aria tikubwira aki bukumbira nani onto ndina gutukwa governor na inko mukinyira viraisi nkamwira mbere ya makira governor adidite kya kutetheria hospitali onto turari na thina nene mbere ya mande u mbere ya ma governor na ugite agaitanira ngugi na professionals ugatega ke thirikari ira yari ku ura wari ku urorungamirite hospitali mbuga ari mwarimu ikithomo na ndi governor na kwenda guchinja ja uburu tadai ugatega urorungamirite chief officer indaktari ari to wome iwe urari ku na iwe urari CEO ko thina chionde cha hospitali na kuimenya na indaktari ko aga fail indaktari ufilite mandaktari bange tinga bandaktari jara kananto basibitari bakeja bakera ngavana ojo tudurira ate kubwa atomba gutwa kirisha ngavana amuchinja kana akaikira ungi kira ngavana kwenda professional kedera ugo we daktari rungamira mantu ja daktari kedera itaoni mwario thirikari ukona ngavana arenda mtu in experience ya guteta na sheria tikuteta ake kwaria ntikwenda kuuga guteta kwaria with facts na kwira mumero na kuitania na sheria na ikenda twithirwo twe accountable tegoro manya ituratega anchoke goro ntuija kwarirwa muno igoro irari function ya governor ni ithairwa na mauku records na ndita governor arete igoro for example ukerwa budget utumira 50 million na governor atira banganaia omba gwitetera atana na attend such a meeting ko itu kwenda kithirikari yetu kwithirwa with a lot of consulting with a lot of kwithirwa tugutethaniria kwaraniria na governor wetu na kujukia advice gintu kingi governor adithitie na mbuga na ugire agwita cibitari aria governor netire erwa bechi chiruka gwara cibitari chikaretwa ge county government then county government ikaria kuma na kagaina karakojeto na aria bodi ere cibitari nerire governor mwira bechi ira chieja ge county government indi guchoka kibo bagura tandawa itiko bachokera na antobara bauga boiba inyererwa the last 2 months rekorari na transition ibare bakurugura account yao mohanya back twagwekaira mbecha ara onto mbecha chetage county assembly chitego tumireka antumira kinyari twarira ba tumire achikuiwa kana chikenyangwa ko governor ejana abori mbecha ngana budget mieri were kurukita ba mwira in between 20 to 30 million ko governor uga mbecha ira chikeja ke thirikari account mbecha ira onto chi account ine aya board authority abera nani nkaigwa gutina ndawa ko we level 5 ukethirwa gutina ndawa monkadai twire governor directions irara ejanere chitadi ngatero onto governor na kwenda kwithirwa kwina ndawa kintu kingi governor kwenda cibitari ira yumba kuchirunga mira yonka iyo ithirwa county government gekume support ithirwa cibitari ira ni cooperate ta Kenyatta Hospital ithirwa i parastato ithirwa mbecha ira cibitari koja chirichoka ki cibitari ira ikenda cibitari ira yumba gukura governor atikwenda gwita na cibitari ira o biashara ka kwenda cibitari ira ikura ikenda yumba gutetheria mwananchi wa kawaida na ikyo gitumi governor ugire kinya nyomba ingi yau yaki itina itanda na itina gintu na kwenda ithithwa
ithithwa ikirwa itanda kinya kombika kwithirwa kwina private wing gitumi governor akuga kwithirwa kwina private wing ni onto kwina itonga bieta private hospitals bikwenda huduma ya haraka tutharimi mwanya governor ariuga babo ndi kogo kethirwa ugo no kagena gakuiga kuimba governor na kwenda witara hospitali twakuria kabecha kauga komba gutetheria mwananchi wa kawaida uroto komba kugura ndawa kana uroto komba gwita private kintu kingi governor augire governor na arekereria antu baraba ingiria aria bena bill nene na that is governor nera bwega aria didete bwega tutona inontu kinya kwina ngono imwe tuthirite tukigwatia Anthony Barigirite kumaruka sibitari nontu bwa bill nene kwithirwa ikinga apart from that kinya rutere rwa mochari kinya kuri na miri itithirite nyayo ikirekererwa nontu bwa bill agent kinya kethiri nyontu buna retherwa gitegera kana tuno baria barajitwe na onto ira yari impromptu visit na governor kombera kujukia baria tu bara tegera maukune onanga baba beno batuna bagukara muno but going forward na ethro na waziri wewe ugima na chief officer wetu ekira systems bwega na mbecha chi account bwega governor akomba kunenkanira search of the waivers kira kwenda system chididwe chiderwe na oni ngwetikia sibitari yetu ikethirwa sawa oni thikirite excellency ndegwa kinyora na concern ya itibanguge onto tantu kwira governor na arerie mandaktari baraba twire kugoma kwi baba bagomete mweri jwa January to March na baya wakoto order berwa bare wa muchara barega kurewa governor ayana direction mandaktari barewe governor na ugite na kwenda kumenyera aitinguge ba county mandaktari ikenda bomba kinyabo guchitanire kethirwa tutiomba kuria mandaktari beto bwega kana tubamenyera bakomba kumenyera ata aje na kuongera wendo bwa mami ora kima daktari bara naugire na ere chief officer authority na amwa direction na mbiria amitera wellness center ya kwithirwa mandaktari bara iba kumenyerwa psychologically me baba inge tuita tukona aje tukorerwa mandaktari batega antu baba inge ba unikangi batega antu baba inge ba na injuries be na cancer na ndikinya bona kwenda bamenyerwa bomba gutetheria antu bara ngoroki na yonkuga buga jaja governor atombera ku address ntukwera na yonkuga obichia kwa it is very key kima to jaja development kwe antu bambitira kando onto tukwera governor atombera ku address na information yega kinyira governor kwe antu barabadamba yasibitari barabante buru ibambitira kando na bambere ito iba kuinyerwa muno batirona muntu okobariria mandaktari bobeja abakadikirwa patient bakadikirwa inde baba bakoda bambera kinyote muntu abariria na ndiankwenda kwera subordinate staffs ba Meru Teaching and Referral Hospital ntomo wenu nenkinyire ntomo wenu kumebangania egakinyira governor na imbije excellence Bishop Kawira Mwangaza ntono mwananchi onare ande akaburika na babu boye bara batudambairia bara bamenyaira wodi chieto bara mwananchi uro winare ande buru governor na akakinyiro information yenu na akomba kubutetheria ura kubatere ila rigatwaririe mirandi ya thirikari nkuru kuri na mirandi yambirirwe ni governor Kiraitu Murungi na mbuga itirikite mbuga kuri na mathoko to wethro kiuga governor akethirwa akiriunga thoko mwanya mbuga kuri na thoko agachemania na cho itirikite ingeni batere kwa kuupia kwechi batere kwa grithwa kwechio mbuga chiri na mathina mwanya na kuri na murandi tajojo ngejwa Meru Youth Service kuri na mirandi mbuga agatejaniria ingendere nayo arete mirandi Meru wijinyawe of course ari na manifesto ya were abatere kuingia kioria gekiaga na kioria anto bonde bagweta bakioria governor excellency Bishop Kawira Mwangaza atijeta kurwa ndo ni iradirira campaign ni kira thongi ke thirikari ikenderea temwa yesirari muradi jomojo muthongi sana mbuga ni ura na amukureta gukathithwa over budgeting kana gukethirwa mbuga baraba ko supply kethira nguo ikampuni ijire kana ithatu inde muradi jore in itself jura tethereti ana ba tu baba ingi na ngi kuota first gentleman wetu muraga baichu ura kinyawe obichi we kethirwa critical to kwetherwa na budget yo obichi first gentleman inde girwa kiuga mubango tojwa MYS jukaenderea onto aju kutetheria na beto barabate nangugi na ndigo onto first gentleman wetu na ugite na we onto na budget yewe na kwenda kutetheria kana gaka age muno boy child na kwenda kunacha na kwenda kunacha talent yao onto karika na
atederetie gavana muno na gutonga ngita no kethro akina cha wini michezo na ndi tukabangani systems chikabanganwa kuringana na budget yewe indi mitaratara na mibango irio kira nkwenda guhakikishira Mumiru mradi junde jurabuyi onto ituronere nayo Meru County Government ijeka gavana agweta tamimwe atukuromba muno na inkumenya ngugira excellence yake ethro nayo akadithia miaka 10 Oni ora gavana akuitanguge kedere kiume kimona turigwa jega twitete nguge mweri na bado atwira bado gavana atwira kabati tutakinya kabati kongwa taukateka oni onto tukudidi a lot of research gintu kinge Mumiru akamenya thirikari ya excellence Bishop Kawira Mwangaza ni kudidi research muno na ni consult kiwoni ke kwiro ndanere otuko muno da inyanya tugitega research indategere thirikari ya munya ira ya rembere maukuje toja tuonia munya na kite shed 45 cha boda in every ward no tega ugachiona muradi jore jo akinyerwa mbiriki thirikari njerwe kuija ku a excellence Bishop Kawira Mwangaza kintu kimwate kwenda kuthithia ati kwenda kurungika miradi ire gutethia some of the ideas are excellent ideas kaka tetheria muno no ntukinya thirikari ni invested ke miradi ira kakongera kainya ke miradi eu amwe na akiretewe miradi ire thongi gavana akendelea kumitamburukia akendelea kira kathithia kaka modify kana mithithie kidogo indi kira kionde kira atethagia Mumiru a excellence atithite kurwana kyo project menyate kiraitu project te munya project ne Mumiru na gavana no Meru ku gavana akathithia projects chionde ira chigatetheria Mumiru ikenda Meru yetu yumba gukura tutita tugicoka nyuma gavana gakwenda kuongera ketherita thoko yetu egakoromone kiraitu mbuga na atetheria gukurukira World Bank ekira kaburu ku gavana kirejete atijete okura kaburu kana atijete gutega ura kaburu ichika kejete kutheria environment ire ya na biashara ithiro sawa sawa ku Mumiru jukia kikisho projects chionde chirathongi na chiraitichina goodwill na chikenda gutethia Mumiru a excellence Bishop Kawira Mwangaza kakongera nkuruki atiro anachio James Kimathi ariuria ni plans iriko bwethirite bore nachio muno kiri ana bara ba mitaene bara bethirite bakijura tauni mwanya ta ya makutano ntekwenda gweta ki details onto yu nayo nkethirwa ngitonyera waziri urokethirwa under that urokathurwa of course akeja ka launch strategic plan we short term na long term ko anko mwira na akiririe mibango irio na governor ote ara kweno batu butumba umukinya na mo encourage mwire ta uoria obichia kwa ina authority agwita kwira governor kwi muntu oria kintu fulani na akwenda kioria kunka mwira endere gututhikira ki press briefing cheto ira chap Friday kiura kiu kiawe gikethirwa kiki support wana facts kira tutekwenda rumors no rongo kamu support na nkamwira mibango ire bangi ima ukune na ya approve na thirikari ya excellence Bishop Kawira Mwangaza ila experience yenu thirikari ne thaizi ithirite kariate we mama thing na kuri okira the yani experience bere amaoni ambuge experience ya kwa personally experience ya kwa ni so far sorry kiria experience no warire kinyoria withirite ukiumba ko balance nguge kuya wakili na ndeje nginjero ira ithirite gikwizirira experience ya kwa bere amambuge it is so far so good uninko enjoy go serve mwananchi onto tarira ndaromba kura indaguga kwenda kuserve mwananchi na rirawa nafasi ya kuserve mwananchi especially capacity taije ndi nayo ndi mtu mwethe ndokera ntukuchonde rukiri ngucokeria Mumiru katho na njuke nafasi ije kuchokeria governor wetu katho onto bagwetikia mtu mwethe mori ntikumenya kethera nwije governor na mpete authority nene sana kinyana arangwita gokuinge baraba inge barembori ai bari kuona makona gavana ai kurari na gitita kiki ai ugwe gavana igwa kwira ko kinya yongwa ne kumbekera inya nayo gintu nkaera Mumiru gavana kaije go sport talent na akanacha talent kulingana na onita oni akimpango kiamburirie talent yakure twamikuriria na kipawa gya kure twagikuriria na oria kinya timewe ontungo kwira gavana na consult amono oria timewe kajana kakari kipawa kyawe ina atumba kugitumirika kiumba gutetheria Mumiru na gavana ona kipawa gya ko igutamburukia kanywa gutetheria Mumiru na gutetera Mumiru au impewa au nkuruki
ngugiryo na challenge ina mwonete ni Meru bena expectations inene sana ta unini bumetanya ki westward no dimenti tabara beto ta kariba kwa banya ki westward bena expectations inene sana na rimo bari urirwa bakona je kande MCA wa Nyaki West inde mbere da inde serve Meru County yonde na rimo bakona ngikinya breki atukwa authority baraba thuri ta MCA Nyaki Westward omba gwitira mu Meru ngugi kira batu tukathithia atuka support ko experience kwa so far it has been nice kira tukwenda kuongera bidii batu tugaita ngugi utuko na mumenya na muthenya monka mu Meru ethirwa agitethera ukumburia uranko balance na kwa wakili murungu akutharimira rutere rumwe ugo tinga era bangi nafasi oni murungu andugurite rutere rudo rwa kwa government spokesperson na director of communication na protocol na ni ndachwira na bangi ngugira ndirari nayo wakili ko kukurukira oni kuona ngugi mwana ungi na kuona ngugi na tugeta tugikurana yo tugeta tugi na chaga talent ti anto beto oni gya kwa ikwa nafasi bangi otaura murungu andari mirete oni ndaye wa nafasi oni mbuga success yakwa itena successors then it is no success ende kedro oni nkumba gutetheria ana bangi kinyabo bakomba gukura taura nkwirira morimu ni ngutega obichi ende nayo myaka ira twitite kwethiro kwina ana bangi bakeja batonya na bangi kenda Meru yomba gukaria bwega kyo gikena gyakwa na kyo vision twinayo ndene thirikari ya excellency Bishop Kawira Mwangaza. Governor Kawira Mwangaza of course are na plans long term na kina short term no ntobwa kagita no ethiro gitutariria na seconds short term plans ilambije na irambonete governor inachona irambumba kukwira for now key thing irambigitwa governor enayo na kinyeria governor kaugete aka available nuko na availability yani kwithirwa ugwe we governor na gitikia governor kirathirige kuthithwa gya karaje ka governor emurungu munini kana ukiona governor ukethirwa no chumbukite muno inde Kawira ukacheza no muonera au street ine governor no sumbura dai kinya security wa muno onto governor arigwa gwita arigwa kukarande na aria governor kinya nerete mawaziri bawe na kethira ugwa no kwenda kuja thirikari ni ya excellency Bishop Kawira Mwangaza meta thirikari ira kurukete na ntio mithukia tutiramenya ba mubarabara ari mawaziri inde governor ugite ugwa kethira uka waziri kana uka chief officer no monka wonekane na wananchi uro kawaida utiomba kwithira ugwa we waziri wa youth na youth bate ukumenya governor ugite we arenda antu bawe bethirwa ground na bakionekana on tukura chia waicha ground na governor available ki mwananchi wa kawaida mwananchi akomba kwa associate na thirikari thina chia wechi komba kwa mukinyira na kinya akikwariria governor umwama waitha ma kinya kwa advice governor aki tuga mtu mwe atiomba kuchinda antu baba inge kinya bakethori bari tu experience yao mwanya yomba gutetheria muntu kwa excellency kaka yanku mwira short term twitite nambere ute governor unge ukethirwa rais gukinyira na kinya rira tugwita mechemano tugwita twathithia mechemano we menene na chunku governor kiuria kia mbere nkumwigwa ta koi project ikuthithwa na arabwa tiania ya windmill ndegirwa governor oria arimi bakwa ri bari uga atia na bera mbere mbo support na nkabo support onto buriuga project ekareta double revenue inde mbere me approve no monkambete ke mwananchi ambere agwitikiria kunenkanira munda jwawe mwananchi okwarega kumbira onto iwo mpandikite ngugi oni ntomba gwitikiria na ni ankuona the best approach ya governor excellency Bishop Kawira Mwangaza bomba kometaganiria na the late Magufuli ora Magufuli itanguge onto kinyoka tega style yawe ta agwita nkubu governor atetire na watchman we netere ro kwena thina ya watchman governor agire arakarakaja ndurire ni urabo kuona no kubwira kwa watchman mukaria wenu ikenda kinye failure tegethiro governor ugite na bari nganga kura nanto nabo meyanto aba menanto bedero abaijene na uga ore akomba ore atumba bari ngakura so mwananchi wangu akaithirwa a part and parcel ya thirikari ya excellency Bishop Kawira Mwangaza na going forward
governor ariuga aka consulta short term na long term kinya project ira nene mbuga ukomboria long term project na governor na thank you Bwa Komboria long term projects cha governor urachitite kubanga enacho mathuganione ine mbere implementation governor ambirire kwanza tubato tu ofisi yetu ya director ya communication ambirire Sunday ugwa gintu gantetheria na kyo kinene ni public participation ithirwe ta budget mbuga ibuga wa anto bakiringa siasa nao bakauga governor ithirwe atina speaker budget itiomba gukuruka governor ugite wa atina budget yewe personal budget yewe arenda ithirwe influence na mwananchi twite na are anturene mwananchi ugi arenda ku prioritize mwananchi uga basari yo kwenda yewa mbeche nyingi no budget ikathithwa mwananchi uga barabara icho chikwenda kwithirwa china mbeche nyingi no ikathithwa ko ndenda kwira Mumeru a excellency Bishop Kawira Mwangaza augite na natwite na naugite tukabangania na MCAs barabo athurire twite na are anturene tukathithia budget kedra itugeta na ara karama twakarandine antu bakarama bakathithia public participation bakauga mbeche chietu turenda chitaja te authority yuma oguru governor ariuga arenda yebo kuga bottom up yongwa yambiria kwambiria naja rungu itetie goro ko ni ndebe ngabera long term equal kwina proper public participation either chonde ira chikutendekara ke thirikari kiruga ke mwananchi na mwananchi woko decide nibega sana Hilary sandi no ntubo kuona kanya na kwiza na kwaraniria na bautu biuri ibi vinge ndengwetekia na ukatugeta na mbere na kwithira tukigwetaga tukaraniria tukamenya imbizi nyawe na bwina mubango jojo kwariria Meru tuko chonde tia juma imantu tuketha tukiariria ore tugweta na mbere rurutiru rwaria rwa mbere kana rwa muthia mutegeri wa Meru TV ngakwendera kagita gake gantongera na ntetaura beta muri mkinya. Thank you.